Ko se je zgodil Dieselgate, je bil Renault eden prvih, ki je doumel, da nič več ne bo tako, kot je bilo, da bo treba preklopiti na nov vir energije. In zato ima danes leta 2022 že 10 let izkušenj, 400 tisoč prodanih električnih avtomobilov, predvsem pa 10 milijard prevoženih električnih kilometrov. To seveda pomeni podatke in pomeni izkušnje in te je odlično unovčil v novem električnem Meganu. Začnimo z najbolj logičnim vprašanjem. Kaj pa so se Renaultovci naučili iz te milijarde električnih kilometrov? The first thing we've learned is that our customers love their cars and they drive a lot with electric vehicles. They drive more, for example, with a Zoe than they are driving with a Clio diesel. The second thing we learn is they are using completely new features, like they are programming and using remote heating system control. They are using the remote charging, so they can control all that and program all that. We've also learned how to repair batteries. We are not changing batteries every time, we are repairing batteries. We've got dozens across the world of repair centers, but not only that, we've got in Flins a recycling center at the end of life of the battery. Since we started, we've recycled more than 3,000 batteries already. Ko so baterije nove, zmore Megane 450 km, navajamo podatke za zmogljivejšo verzijo 160 kW močnim motorjem in pa 60 kWh veliko baterijo. Ampak bilo je prav osvežujoče, kako Renaultovci niso na ves glas poudarjali VLTP dosega. Kajti vse bolj je jasno, da je VLTP protokol še bolj skregan z realnostjo, kot so bili podatki o porabi goriva v dobi pred afero Dieselgate. Doseg novega Megana so nam zato opisali plastično, z enostavno predstavljivim primerom. You drive 300 km on highway, quite a highway speed at 130 km/h. You just stop by, about 30 minutes, and you get another 200 km quite fast speed on highway. So 500 kilometers with just 30 minutes stop, so it's quite efficient. Lastniki električnih avtomobilov, torej po Renaultovo, ne bi smeli biti več avtocestne počasnele. Seveda pa bomo v prihodnjih mesecih trditve našega sogovornika preverili v praksi. Izkušnje so nas namreč naredile skeptike. Ampak Francozi so se na mojo skepso odzvali samozavestno, kajti Megana so na daljše potovanje pripravili z naslednjo značilnostjo. You get the preconditioning of the battery, so you just enter where you want to go. The navigation system will tell you where you should recharge, and approaching the charging station, the battery will be cooled or will be heated so that it comes at 20 degrees at optimum temperature so that you charge full power just at the first seconds when you charge the car. In strinjali se boste, da iz našega sogovornika kar seva samozavest, omogočili pa so mu jo inženirji. Pa poglejmo še eno tehnično značilnost, s katero so ga oborožili za naš intervju. Very thin battery pack, the thinnest you've ever seen, which allows the car to be stuck to the road, to have extraordinary driving pleasure, to be quite low, very aerodynamic, very efficient, and more efficient than most of the cars. Baterija pa ni samo tanjša, je tudi lažja. 450 kg tehta, 145 kg pa je masa motorja skupaj z inverterjem in polnilcem. To je menda malo. Potem pa so tu Googlove storitve. Je že res, da je Google najbolj očiten prek tistega gigantskega zaslona na sredini kabine, ki se v resnici zna tudi pogovarjati z nami. Ampak prava vrednost Googlovih podatkov je v resnici povezana s tehniko, s pogonom, z vožnjo, ne toliko z zabavno elektroniko. With Google, what it allows us is to be more and more predictive. We get lots of data with that. We get the car's data, we mix the two, and we'll propose to you to adapt maybe tomorrow your speed, tomorrow to go there because there is something interesting to see, or to drive a little bit differently, maybe to push a little bit less the gas pedal. But in fact, not having to recharge the car, you will gain some time. So being more efficient is something which is well expected by the customers, and it is something which we can do, integrating Google experience into our electric vehicle experience, which is now more than 10 years old, and which allows us to talk with Google about what they can do for us.
Naši prvi kilometri s tem Meganom niso bili avtocestni. Za električni pogon smo imeli še bistveno zahtevnejše pogoje. Namreč testna proga nas je vodila na idilične andaluzijske ovinke. Z Meganom smo si privoščili uživaško priganjanje gor dol, levo, desno, pošportno. Nikakor ne tako, kot se ponavadi vozijo lastniki električnih avtov. In novi Megan se je pokazal v dinamični luči, a šele takrat, ko smo izbrali športni profil. Naj pa dodamo, da je sicer v normalnem in pa v eko načinu novi Megan E-Tech izredno tih avtomobil, celo po električnih kriterijih. Se pravi, v kabini je tišje in bolj prijetno tudi v primerjavi z električno konkurenco. Inženirji trdijo, da so cesto utišali kar za 3 decibele. Torej, če povzamemo, pri Renaultu so kar odločno pohodili s tapalko za pospeševanje v smeri elektromobilnosti. In Megan je zgolj prvi primer tega, kar so se naučili iz lastnih izkušenj. Pravijo, da lahko že kmalu pričakujemo večji družinski SUV s 600-kilometrskim dosegom, pa tudi celo vrsto manjših električnih avtov, vključno z novo petico. A vseeno ostajajo realni. Do elektrodobe smo še daleč in do te dobe bodo podjetja morala nekako preživeti, lastniki pa še vedno imeti ustrezno dolgo mobilnost. Prav zato so pravkar predstavili tudi Australa, klasičnega SUV-ja, za današnje dni. In naj bo poročilo iz premiere Australa vaš naslednji klik.